Ассаламу алейкум, хабирлер программасы yayında. Студияда Евгения Пекунова Чылыша. Бүгін біз более вакалары ханда икеті жекпіз. Ишхачи макимесі диод қырымының апыс мудетіні дыныштырме қалдырды. 7 ай пармақыл қартында қанусыз тұтылған Тофик Абдулгазиевнің икесі. Удырылған пара талапыту фышы фигурантларының апыс мудеті дыныштырылме қалдырылды. Әділетшілер шекейет берділер, ләкин ишхачи макимесі оны редетілді. Бұақта бізге Айдар Азаматов хаберіті. Бөлелектен Руслан Трубач, Бекир Дегерменжей, Веказим Аметов үшін 3 жылық шартсыз апыс мудеті, Асан Чапух үшін 3 жарым жылық шартсыз апыс мудеті қала. Ама бүгінден башлап олардың F мудеті дыныштырылды. Ишхачи Қырым юқары макимесінің қарарындан евел, олар F апысында тұтылмақтайды. Олардың әрекеттері электрон Бездеклер вастасының незареті тіледі. Бүгін олар се чықарылмақ керек. Сегодня суд изменил приговор в части... Бүгін махкеме бірінші инстанция махкемесінің қарарында көстерілмеген үкімні денештірді. Егер сынав мудетті бұзылып керчек мудетке чевірілсе, эвапысы бұл мудетке қошылып сайылмалы. Бүгінгі қарарының тек бұл парчасы денештірілді. Дегерлері есе олғаны кебек қалдырылды. Афсузки делиллер қабыл етілді. Бүгінгі күнден башлап мабүслерінің электрон белезеклері чықарылacak. Ама оларға Қырымны терк етмек ясақ етіле. Демек, айда, екі кере олар бұлынған вияшаған ерінде көрініп, қайдылып тұрмақ кереклер. Пара талапыту фышы бойынша çalışқан әділейджілер Авропа инсан ақлары макемесіне шекейет йомаға планыштыралыр. Бұақта бізге әділейджі Эмир Курбединов білдірді. Хатырлатам ки апрель айында ишхачи макемесі диод қырымлыға незбеттен қарар чықарған еді. Пара талапыту фақында үйдірілған дава нелерін башланғанына сейеретіңіз. 2017 senesi ноябрьдің учу. Ишгалжилерінің телекезілік органларының қадимелері Ахмеджит қабеханесіне сүріп, екі қырымдатарлары яни Бекир Дегерменжи ве Казим Аметовны тұтып алалар. Бұл қабехане янда да Асан Чапух ве қырымдатар милли әрекетінің ветераны Виджие Кашка тевқиф етілер. Айны заманда дигер қырымлы олған Руслан Трубач да тевқиф етілі. Ишгалжи уч идаресінің қадимелері оз операциясыны кешіргенде Виджие Кашка ярамай ола. Қадын әжеле ярды машинасында вефат еті. Эртесі күні жаназесі yapıla. Бекир Дегерменжи, Казим Аметов, Руслан Трубач ve Асан Чапух Türkiye vatandaşı Yusuf Aytan para talap etuvde qabatlana. Uydurulgan işinin figurantlары qabatlавларны reddeteler. Bir yıldan son 2018 senesi oktyabr ayında sağlık problemleri sebebinden Асан Чапухны evapısına geçirildi. Bir kaç күне bilse Асан Чапухны 4. derece boğaz rakı hastalığı olganını belli oldu. Bu haqta onun adliyecisi Ayдар Азаматов bildirdi. 2019 senesi yanvar ayında SIZO'da tutulgan vakitte sağlığı fenalaşkanı sebebinden diğer figurantlar da evapısına geçirildi. Bu yıl aprel ayında işgalcilerinin mahkemesi Bekir Degirmenji, Казим Аметов ve Ruslan Trubaç şartlı olarak 3 yıllık hapis cezasına mahkum etti. Асан Чапух ise para talap etuvden gayrıde da 3 avtomat ve patronlar saklağında kabatlanıp şartlı olarak 3,5 yıllık hapis cezasına mahkum edildi. 2 aydan beri Toфик Абдулгазиев hapiste tutuла. Ekibin sinesi o Özbekistan'dan Kırım'a kaydı. Mart'ın 27'sinde işgalciler 23 Kırım'ı tevkif etti. Onların arasında Abdulgaziyev de barıdı. O teröristik teşkilata iştirak etuvde kabatlana. Ersılı konu biz Kırım birdimliginin beraber Kreml siyasi mabusları hakkında etemiz. Toфик Абдулгазиевны onun ailesi nasıl beklegenine hakkında Nevbetekelevkamızda etilmekte. Мы как бы с ним оба, как вам сказать, реалисты, что ли. Bizler gerçekne körmege tırışamız desem olur. Gelecekten bağlı planlarını asla yapmadık. Evet, belli bir planlarımız vardı. Bu senede acılıkka barıp gelmege istedik ya da ev kurup bitirmege. Закончил школу, 9 классов, пошел на автослесаря. Мектепте 9 sınıf bitirdi. Sonra avtoçileнгер ve gaz kaynakçı zenatlarında öğrendi. Muzika mektebini bitirdi. Akordeonda çalaydı. Bütün tedbirlerde çalaydı. Kırım'a 2000 senesi koçup kelgende 19 yaşını doldurdu. Men ise 4 aydan son keldim. Bir toprak alıp ev kurmağa başladık. Men pensiyaga çıktım ve o ev kurmak için 3 yerde çalıştı. Он любил проводить время дома в семье.
Хорантайын бирабер вақыт кечірмеге севейді. Біз дайма ратлық қонлары келгенini bekleydik. Çarşamba ve cuma akşamı kunları işten izin almağa tırıştım. Çünkü tamam bu kunlarda Kırım'da tüntüvler geçiriliydi. Ailem yuhlağanda men evini değiştirip bir lezzetli aş pişiriydim. Kun devamında biz beraber filmler seyir etiydik, oyunlar oynaydık esasında menu. Он научил меня, как читать там намаз, он меня учил, как на барабане играть. Намаз кылмага ве давул чалмага огретті. Біз берабер байрамларға колонкалар топлаған едік. Иш біткен сон евге қайтайды ве біз геже фильмлер сейретейдік. Вот туфик для меня является олицетворением добра, честности, справедливости. Yaxşılıq, namus ve adalet timsali olsa menimce bu tofik. O kadar güzel samimi bir insan ki şimdi ona terörist tamgası olmağa isteyenleri biri-birine asla gelişmey. İşgal etilgen Yalta Mahkemesinde Yevgeniy Govoronskiy'nin tevkifi kaldırdı. Bu hafta biz Gelik Seladin haber etmekte. Govoronskiy noyabrının 7'sinde kadar hapiste kalacak. Yaltalı blogger oktyabrının 22'sinde tevkif etilgenini hatırlatıp geçiyoruz. İşgal etilgen Yalta Mahkemesi ona 15 günlük tevkif müddeti tayinledi. O narkotik bağlılığını tedavilemege reddetuvde kabatlandı. Mart ayında işgalciler onu 12 günge tevkif ettiler. Mayıs ayında işgal etilgen Ahmetjit'nin Kievski Mahkemesi Mart ayında Tibet teşkiröv geçirmesini reddetkeni sebebinden onu da 10 günge tevkif etti. Yevgeniy Govoronskiy 2014 senesi Kırım işgaline kol tutkan birisidir. Bu sene bardaki tintuvlerden son o Rusya hükümetine karşı çıktı. Sabah Kırım deputatı Sergey Shuvальников kıdırılmakta. Bu hafta bizge Kırım prokuraturasının matbuat katibi Katerina Didenko haber etti. Kıdırov Kiev'deki Desnyanskiy Mahkemesi ilan edildi. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на Хабатлав мадасыне көре ООН 2-15 yılı хапыске махкум етіле біле. Шымды нерде болынғаны беледігіл. Sergey Shuvальников дәлвет хайынлегенде қабатлана. Сентябрь айында сабық депутат işgal etilgen Kırım hakimiyetinde vazife olmagan şekilde öz deputat faaliyetini devam ettirecekini ayttı. Şunu hatırlatamız ki 2016 senesi dekabrın sonunda Kırım prokuraturası işgal etilgen Kırım hakimiyetinin sabıq 16 deputatına karşı hazırlanған xabatlavlarını mahkemege yolladı. İşgalcilerinin milletler arası münasebetler boyunca Devlet Komitetinin reisi Lenur Abduramanov istifaga çıktı. Onun kontrakt müddeti sonuna yetti. Bu hafta işgalci Kırım Inform Agentligi haber etmekte. Bu vazifege kim geleceği daha belli değil. Hatırlatam ki Lenur Abduramanov 2017 senesi oktyabr ayından başlap işgalcilerin milletler arası münasebetler ve sürgün ettirgenler boyunca Kırım Devlet Komitetinin başı olarak tayinlengen edi. Bu sene oktyabr ayında Aksyonov bu vazifenin adını değiştirdi. Yani Kırım Tatar sürgününün bağlı sözlerini yok etti. İşgal etilgen Kırım'da yıltıravuk alameti olmayan piyadeler ceza ödeyecekler. Bu hafta işgalci Kırım Devlet Avtoinspeksiyasının matbuat hizmeti haber etmekte. Akşamüstü yolunu kesip geçkende ve koy dışındaki yollar yürgende piyadeler öz urbaları üzerinde yıltıravuk alameti olgan eşyalar bulundurmak gerek. Tayinlenirgen ceza 500 rublege bara. Keskin şekilde hava denişecek. Bu hafta işgalci Kırım MÇS'i haber etmekte. Kırım Gidrometeo İdaresi bildirgenine göre gelecek 3 gün devamında yel 1 saniyede 15-20 metr tezlikte esecek. Yağmur dağlarda hatta silah karın yağacağı beklenili. Oktyabrın 31'inde ve noyabrın 1'sinde en yüksek hava harareti 5-10 dereceye kadar yükselecek. En alçak ise 5 derece soğuk olabilir. Yağda 2-5 derece olacağı beklenili. İşgalci Kırım MÇS'i Yarımada'nın sakinlerine muhayit olmağa tavsiye etti. Hava hararetine bakmadan keyfiniz yerinde olsun. Men ise sağlıklaşan bizni seyretiniz ve Yoakırım sefisine hoş olunuz. Görüşmek üzere.